Dreaming of becoming a doctor, study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan, and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Executive Committee ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC lingba uba Denzel R. Chen Executive Member ubri pet yakatanat Ilaka Administration kala pentip bakanya kun persya yaka rai ka Meghalaya High Court hakabe day bat ka kams im himam lim. Habakran sikilat pathai kubor haka khatlai tarik nailar arja arpunrio uba Denzel R. Chen ulaong baka council kan sakmi benya yaka rai jong ka High Court bat kumta kan se syong bat UCM nolor standing council haswa banya chakman. Berarti takut di luar bandar. Tidak ini nak kalian council ni anak abisi yang menawan di dalam ini saya kan tu baru punya leh. Tambah ini sim negara ni memiliki raya apa kod di kalau mereka council teriban di state. Di kata saya internal siam, bukan menu sih ni ada buat dulu bani yang bani api. Jadi yes. Lepas tu orang yang dapat aku orang sekolah tu biasa. Ini lepas dia biasa harus jemput. Lalu buat konsul ke state yang ini orang tu berada. Namun tasih Indonesia macam zaman itu ni apa ni lepas tu dia lengkap dengan konsul kita harus discuss dulu konsul ini di session senjam kemudian sini. Kalau hari mau mulai lah sebenarnya. Long apil lah pokok ban persaya yang jaga ban tunjuk lumayan. Ni apil itu. Untuk decision bagi ada single bench. Kita dimakai ban raga. Aku tak ingat. Mana itu? Mobiga itu ka decision lamun di you tinggal hamil pilih itu. Mobiga main ini dah tu decision kedai ka ada authority sebab Nikong kan ya dihor buat outside di hanya namun kata. Kemudian kita apil pokok. Pasal ingin file. Habakan tho e kejingkran upayam aina manix em bo unia tray bat ka KHADC na kalyang ba Denzel ulaong bana kalyang ka council kalapha bontli kijing pentep hakaba upayam ula kuburu bo unsiu nrei uklam siu satya nolor kata ulaong ru bahabaya day bat ka bai khajna jones nam araja arpusan araja arpunrio ka market tol kalapoi kumba iway point khatlai klur katba hakan ledger ka pau tang khandai punyo point south arlak bat kapisa ka baja ka long hadu khat sanlak nru pusan hajar khandai spa rupo tingka. Katba yak revenue collection kepada Sanpuar point kat kendai lak, katba ke bapau pat ke long, tang arpun riu point not kendai lak tingka. Pi mentah pi kuat bertelang bandai kira dulu kapur hi nak isu board unification nak court hearing hi ikut resolution ini violate yang tu one each share te dulu kapur ila ada admit ikam object you want participate in the hearing ila ong lupa ensure how much how ini syukur ni ila kau kita ni kan ke macam betelang te duduk apa ila ai chansi ila ai di mana notice botoli ba inwan ye telang te manta inong ye telang dingin menurut company betul itu tambah ke action ba ke reply ni ha de kalau kami hap ni ba kata ke pemerintah dia mensuang ila ong manusia ngai notice ngai reminder di labun gigi ni semua hearing ke dapat speed ni kata ini kamlong macam tu. Itu boleh senjata boleh macam ni. Itu ke jiksi berada siro. Macam sih. Kadang itu orang telang mentah fi kakambat gadits kalau rumai dengan orang. Dia mendangi hasil senjata kum authority ni suspend bagi yang late inquiry. Ni hancur dah senjam nomor ba ni halnya inquiry kita di financial regularities berhima. But ni hima ru hadis ni but hima antar ya ke financial report ni yo. Dengan hima ke bohong ba buat ni besar ke ba. Kami habai. Ledger ko umwe ai ko umwe langsung. Maka ayo menen langsung ni ni. Mo pagi ni financial report ni yo. Dong sedang ada pesan apa duit. Ya kan ni langsung yo menen. Mo yang tu bagi suspend kena hi ba ikam comply
Jadi rules regulation ni balik kawan Indonesia. Betul na po working media yung kadi kawan Indonesia kadi resolution. Are kawan Indonesia ka incorporate ba na po sana. Design yang sana, we accept. But we can challenge you sana. Ya ta condition nambi. Kita tak nu sudah pi ong ta condition ni dia. But party man lare party man issue ke tu kan iya ya kata kawan Indonesia. 10% ni juga yung asa exam tama mula lang sa exam. Tama to mungkin segini ka financial report no gani ulap tu gini mentang inong ni. Jadi ni juga market tool ke basikro khalailak khalailak ha hajar sanspa atho ngai ha kaleja 97,42,560 pekini kami ha kapisa baca kalau hadu khasanla ngai pusang hajar kendai spa geho targo imaben ko jingni dong kalan revenue katun kirisi kalom 52,19,800 Hari la record ledger 26,09,923 kini orang kami smash bahaya ajing pulot hak development ke bolong 34,65,037 Ndan ki receive book ne ki invoice pencisya yang kini kajing put khodyo kabakot hadu nyop kendai lak 39,300 Ndan ki kot isla pencisya yang kini pulut no kajing ai wa ya gayo kabasu ai hakim menteri mo beras kata ki ai hakim menteri tolong 1,25 lakh house nan ajar kusan apun real but hak keba khot public tender house nan apun real apun nyo kapoy do 8 crore nyopo lai la kajing affair hado 6 crore sabuphala mo kajing pulot klam penbiang ki kot kisla ka ban kersya ka kot syaka lai crore lai la praboja aspa atho ini di report konak sio tiga kes ni ya kan ya padangi kadi video ni aktif sonta ya Kuai yang mungkin, tambah kini di kam juga, mo, orang jauh betul, kalau beli ini, tinggal dekat kes pak kereta ni di regulation dia ini, bakal semua tu muslim di sini, dekat pun rakyat ini itu tinggal hati yang kata rah, tinggal kalian tu ni yang abisia Malaysia negara ni lah, orang ni banyak sih, bangin api yang apa yang Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la aikan diat bada ka batau bha. Kam kata ikadur jingki marbam kajing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Kan nutrition bakam bhag kajing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya